Beshu Ditaba ke tša iri ya seswai tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re thoma pele ka dihlogo tša tšona. Gone should be the days when Africa is just seen as a source of rock, soil, dust being exported out of our continent. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re nako ya gore dinaga di shele di khole ka diepša tša Afrika e fihlile mafelelong. Se re tshwenyang ke gore batho ba hweditše meago ba thibile mafastere ba robala ka magona le mepete ba robala godimo ga mabupi. Kgoro ya tlhabollo ya ikonomi ka Limpopo e re go lokile go lekane ka dikgwebo tša go rekiša dijo tša go fetwa ke nako ka ge lesolo la go diphuruputša le thakgotšwe. Dipapading province ya Western Cape e be e emetše ge dinkgwete tša lefase tša rugby di Springboks di amogelwa ka legoa. Batho besho thobela ke soretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ipileditše go kopano kgothe ya Africa Growth and Opportunity Act AGOA go hola kontinente ya Afrika e se go fela naga ya Amerika. Ramaphosa o be a bolela seo conferenceng ya bomasomepedi ya AGOA yeo e swaretšwego ka Nasrec ka Johannesburg. The partnership with the Mopresidente Cyril Ramaphosa o ipileditše go kopano ya AGOA go katološwa ka tekano ya go feta ngwaga. Ramaphosa o re katološo ya ngwaga e ama gampe kgolo ya ikonomi ya dinaga tša Afrika le gore babeeletši ba nagana gabedi ge ba swanela ke go beeletša ka kontinenteng. Go no swana le mopresidente wa Amerika, Ramaphosa le yena o fetišitše katološo ye ya kgwebo ya Afrika ka melawana. We would like you to look at the extension of our renewal of AGOA for a sufficiently lengthy period for it to act as an incentive to investors to build new factories on the African continent. Mopresidente Ramaphosa o re bjalo nako ya gore dinaga tša ka ntle di ikhumiše ka diepša tša Afrika e fihlile mafelelong. Mo mengwageng ya go feta dikhamphani tša Amerika ke kgale di ikhumiša ka diepša go tšwa kontinenteng ya Afrika. Gone should be the days when Africa is just seen as a source of rock, soil, dust being exported out of our continent. We now want to produce the products that are finished or near finished that are utilized in other parts of the world. We want to earn full value for our products. Ramaphosa o re bjalo nako e fihlile mafelelong ya gore AGOA e hole badudi ba Amerika fela. So what we should be doing is to come up with proposals and suggestions on how we can enhance it and how we can make AGOA more effective for both sides. For the United States also benefits and Africa also benefits. So it is a mutually beneficial relationship, what I call a smart partnership. Mopresidente o re AGOA e thušitše go kgolo ya ikonomi ya dinaga tša Afrika makaleng a tšweletšo, mašela, tšweletšo ya difatanaga le lekaleng la tša temo. Go sa le bjalo industry ya dikoloi e bonwa bjalo ka katlego e bohlokwa ya AGOA. Bao ba lego go industry ba na le kholofelo ya gore tumelelano ya AGOA e tla tšwela pele. We are supplying to 80 countries, so the US is one very relevant market for us. That's the one side of the equation. The other one is that we are achieving a lot of employment in South Africa and an African continent because of AGOA. So it's a win-win situation for us as an OEM, our suppliers, and also for our customers in the US.
This is a very important product for us. It's very strong in the USA, in fact. And with this product, we export 16% of our volume to USA every year. And we've just announced that the new X3 will be produced in South Africa in the second half of next year, taking us right up into the 2030s. The ones that got accessibility to be using a GOA as a vehicle to be moving cars from here into the US. Pijana go putsišo ya rena ya letšatši re botšišitše gore maikutlo a gago ke afe ka ga kwano ya kgwebo AGOA yeo e nepilego go sepetša ntle le tefo ditšweletšwa magareng ga Amerika le Afrika. Letlakaleng la Facebook Motume Charles Monyela o re nna re thabetše kwano yeo ya kgwebo go sepetša ditšweletšwa magareng ga USA le Afrika se se tla tsošološa ikonomi ya Afrika ka bophara gomme tlhokego ya mešomo ya ba selo sa maloba. Gabriel Roger yena a re re tloga re leboga kwano yeo ya kgwebo gomme re tshepa gore e tla thuša go tsošološa ikonomi ka mo Afrika e fela e seke ya šomišwa bjalo ka sebetša gore e laole dinaga tša Afrika ka ge re tseba ka tsela yeo Amerika e šomago. Letlakaleng la X Shoki Magapa o re maikutlo ke a lethabo gobane e tla matlafatša ikonomi kudu Afrika ka bophara. Ge e le Shoti Senyolo yena a re nna ke bona e le kwano ye botse kudu yeo e tla go matlafatša kgwebišano le ikonomi magareng ga USA le Afrika. Ga ke bone e ka tswela mahatsha Afrika mosola ka gore America ga e beeletsa mo mahatsheng ya Afrika ke yone e leng gore e ungwelwa go le gantsi thata mo dipentso tse tla beeletsa mo go tsone ka jalo rona re le ma Afrika ga re beeletsa ko mahatsheng a bontle ga re ungwelwe jaaka re ne re sologetse. Go ya ka nna ke bona go tshwana hela ka gore naga ya America ga o ka tla go ela tlhoko ke yone gantsi e bonang dipoelo tse di botoka go na le mahatshe a mo Afrika yaanong go ya ka nna ke bona ile gore ja mabogo fela. Ke thabetse kwano ya o tsamaiša ditšweletšwa tseo magareng ha USA le Afrika ke nana le ikonomi e tla tsosa tlhotlhe gape ke kgale e wele bjale kwano ye mohlomong re tla buna o tšwa go yona ya be ikonomi ya rena e tsosa tlhotlhe. Le sa mogetšwe kgoro ya tlhabollo ya ikonomi ka Limpopo e thakgotše lesolo la go phuruphutša dikgwebo tša badudi ba dinaga di šele ka Mankweng ka ntlenyana ga Polokwane se morago ga gore bana ba sekolo ba lesometshela ba kitimišetšwe bookelong morago ga go ja dijo tšeo di fetilwego ke nako ka Tsanin kgweding ya go feta. Mabenkele a mmalwa a boragwebo ba bafaladi ka Mankweng a etetšwe ntle le go tsebišwa ke bahlankedi ba kgoro ya tlhabollo ya ikonomi ka Limpopo ba be ba farofarilwe ke bahlankedi go tšwa kgorong ya merero ya selegae lekala la metšhelo la Afrika Borwa maphodisa le bahlankedi ba mmasepala wa Capricorn le wa Polokwane. Lesolo le nepile dijo tšeo di fetilwego ke nako bafaladi bao ba sego molaong le mabenkele ao a gweba go ntle le mangwalo a kgwebo. Bafaladi bao ba sego molaong ba go feta 20 ba lletšwe ke ditšhipi mola dijo tšeo di fetilwego ke nako di tšerwe. O ka bona tlhotlho e kgolo e re nang le yona jwale ka province gore bana ba ga borena batho ba ga borena ba dikhwetša ba le mathateng ka gore ka dijo tše e leng gore ga le a dumelega. Se seng gape se se re tshwenyang ke gore batho ba ba hweditše meago ba thibile mafastere ba robala ka ma go na le mepete ba robala godimo ga mabupi and then ona mabupi a ke ona re kšetšago setšhaba sa ga borena. Badudi ba ntšhitše maikutlo malebana le magato a mmušo a go tšea dithuto tšeo di fetilwego ke nako. Nako ngwe re ka bana ba lla ka mokgweng ka gona go ne malwetse a madi re ne ke kgale nako ngwe re lla ka gore bone dithuto ka moka tša disepatsa tša batho ba a di gabotse a ithakalela bjale ka badudi ka re mmušo re bona le gore o šomile mošomo wa bona o mobotse o tšweletša taba ye a nthone taba ya gore tšaoda tša o expira ka re di be di khelwa tša bana di skathwa di khalwa tša bana. Kgoro ya tlhabollo ya ikonomi ka profenseng ya Limpopo e re ile go tšwela pele ka masolo a go netefatša gore borakgwebo ba latela melao ya maleba ya Afrika Borwa. Nna ke Koketšo Motabo wa ditaba tša SABC
Mankweng. Mogashi wa go tsebega wa Sealemoya Ngizwe Mncunu o amogetše ka tšepedi sephetho sa kgorotsheko ya magistrata wa Randburg sa go tšholla ka moka melato ya go rulaganya dikgaruru tša Julae tša 2021 kgahlanong naye. Seo ke go latela ditshwayotshwayo tšeo a di dirilego go dikgokagano tša leago morago ga go golegwa ga mopresidente wa maloba Jacob Zuma. With regards to the crime of incitement to commit public violence, the jurisprudence is that in order for one to commit this offense, the words which the accused or the inciter addresses to persons should not be too vague or equivocal. They must be specifically concrete, specific, so that the persons will know what they are incited to do. As the NPA, we follow evidence. Every case that we enroll would be a case that has passed the test of prospects of a successful prosecution. We can confirm as the NPA that it's only evidence that is contained in the docket that is used for prosecutorial decisions. Sehlopha sa banyakišiši tshekong ya molato wa Senzo Meiwa se diegile go phara ka molato wa polao molatofatšwa wa pele le wa bobedi nakong ya ge ba golega le go tšwela pele ka dinyakišišo le ge ba gononelwa ba šetše ba le ka diatleng tša maphodisa. Seo se tšweleditšwe ke Hlatse Sersanta Vusumusi Mogane ka kgorontsheko kgolo ka Pretoria le Hono. Leloko la sehlopha tšhomo sa go nyakišiša melato yeo ilego ya emišwa o ile a bala tshedimošo ye ngwadilwego ka gare ga puku ya ditiragalo. Ba laeditše gore Muzi Sibiya o ile a lokollwa makga a mmalwa ka morago ga go swarwa ga gagwe go tšwela pele go dira dinyakišišo ka polao ya Meiwa ga mmogo le melato e mengwe. Se se akaretša taba yeo ya manago le diokobatši le go hwetša a na le dithunya tšeo di sego molaong. Go ya ka Mogane, Sibiya yo a ilego a swarwa ka molato o akaretšago diokobatši ka la 13 ka kgwedi ya Mei o ipobotše mabapi le molato wa polao ya Meiwa ka morago ga diiri tše sego kae. O ile a lokollwa go dira dinyakišišo tše dingwe letšatšing le le latelago go šupa ngaka ya setšo molatong wa polao ya Meiwa. Dilori tše tharo le ambulance di fišitšwe ke badudi ba bangwe bao ba bego ba ipelaetša ka Phalaborwa ka Limpopo. Badudi bao ba bego ba befetšwe ba nyaka foramo ya selegae ya kgwebo e amogelwe le go fiwa šedi ke meepo le mmušo. A ke Mantlege le melora yeo e šetšego morago ga go fišwa ga dilori tše tharo ke badudi bao ba befetšego. Badudi ba thibile ditsela ka go fiša mathaere le dikgerekgere tše dingwe. Ba re ba nyaka gore foramo ya bona ya badudi e tšeelwe hlogong semmušo ke meepo le dikgwebo tša mmušo tše di lego ka tikologong ya Phalaborwa. Ba latofatša gape meara phetiši wa selete sa Mopane Puleshai ka go ba karolo ya bao ba thibelago kgopelo ya bona ya gore foramo e ngwadišwe semmušo. Re na le structure sa Phalaborwa community forum se le se lebeletse taba unemployment and business opportunities se le se rekisitse community batho ba iriwe bjale o fitele mo community resolution ya gore it disbanded the members ba forum there is a new leadership. Maphodisa a re a nyakiša molato wa go senywa ga thoto bolaodi bja kgoro ya maphelo gore ambulance yeo e fišitšwego e be le tseleng ya go rwala balwetši ka bookelong bja selete. Ile ya attackwa ka the striking community members bona ba ya o rwala balwetši ba dialysis from Hamaputa Malachi Hospital to Ditaba Hospital. Go le bjalom ofisi ya meara phetiši wa selete sa Mopane e re ditšherišano tša go tsebagatša foramo ye semmušo di tšwela pele. There have been processes that had led successfully up until this far in terms of the engagement with all the stakeholders, and he had committed that he's going to be delivering the closeout report next week to the mayor. Tsela e kile ya bulwa morago ga go tswalela diiri tše 5 go dumelela difatana gore di kgone go feta. Go le bjalom ba bangwe ba badudi ba re ba tlo tšwela pele ka go ipelaetša go fihlela dilo tša bona di sekegola tsebe. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Phalaborwa.
Ditaba di tswela pele barutwana ba peleng bao ba tsenego dikolo tša bana ba dinyakwa tše kgethegilego ba re ba tswela pele go kgethollwa mananeong a mešomo ya mmušo ba ipiletša gore mangwalo a bona a dithuto tša NQF level 3 a amogelwe dihlokong tša mešomo ya tlasana. Go ikwadisa kwa Bophelong Special School go thusitse Keme go nna le certificate ya go dira di-furniture mme fela a re seno ga se motswele mosola. Keme a re ba kgethololwa mo go boneng tiro mo pusong. Always ha di-post di tswa di batla grade 12 ene rona ha re none ene bona ba di school ha re tshwane ka bokong re tla gona go beka bo cleaners re tla gona go beka bo gardening maintenance. Julius Marapo fela le ene o tsene kwa Bophelong Special School a re ga kgone go tlamela ba lelapa la gagwe. Ntho e botlhoko ke gore wa tshwara certificate sele mara yaanong ga di-post di tswa ga di retla ka qualification eo leng ba batla bo matric bo grade mama ntho ya re delay ya re gola fela re nna ditiro tse di tshweu o lwela magogo le bana go ga lona. Motsamaisi wa Bophelong Special School wa dumela gore barutwana ba ba nang le bogole jwa ditlhokego tse di kgethegileng ga ba tshegediwa go lekane. Bana ba rona ga ba fiwe kemonokeng e maleba e lekaneng e ka nna selo se se itumedisang thata go bona mo nakong e tlang thata jang mo dikolong tsa di-special school a certain percentage ya bana ba ba neng ba tsena mo di-special school ga go nna le mebereko go se kwa ga tetla yang fela re batla ba ba nang le matriki. Barutwana bano ba maloba ba Bophelong Special School ba re ga bana kitso ya go tsamaisa dikgwebo ka jalo ba ikuela go bathati ba puso go fetola ditlhokego tsa ditiro dingwe. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. O mongwe wa bašomi ba moepo ba 14 bao ba bego ba swere sedulela ka maleng a lefase ka moepong wa Helam ka Swartregens ka Northwest o amogetšwe ka lefelong la tlhokomelo ya maphelo ya selegae ka morago ga gowa. Pijana go begilwe gore ba babedi go ba 14 ba maemong ao a hlobaetšago a maphelo ka morago ga go ba ka tlase ga moepo di iri tše ka bago 72. Bašomi ba ile ba gana go tšwelela ka ntle ka morago ga nako ya mošomo wa bona ka labobedi ka morago ga dingangišano tša megolo le ba moepo. Go na le ditatofatšo tša gore moepo o lefa bašomi dipersente tše 50 ya megolo ya bona go tloga ka Mei. Bašomi ba moepo bao ba lego ka ntle le bao ba lego ka fase ga moepo ba nyaka go lefšwa ka bjako megolo ya bona yeo e sa lefelelwago. Mekgatlo ya bašomi e re ga go mošomi yo a lego ka maleng a lefase a swanetšego go rakwa mošomong. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be e eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile kudu-kudu ka lebaka la dišere tša gauta. Theko ya dirafša e matlafetše le oli leo ke leswao la pale gore kgolo ya ikonomi China e boetše e a tielela. Dipapading, mebila ya Western Cape ile ya ema tsi letšatšing la bobedi la leeto la di-Springboks la go bontšha setšhaba mogopo wa bona. Makgolokgolo a bathekgi bao ba bego ba thabile ba ile ba ema ka mebileng go bona bagale ba bona le dinkgwete tša mogopo wa lefase wa rugby. Sehlopha sa di-Boks se ralala le diprovinse tše kgethilwego ka Afrika. Fa o le gono ba tlhwelego ka Western Cape lesolo le le thomile go gatampana ka City Hall fa o balatedi ba bego ba letile ka tetelo ye kgolo. I'm very excited. I'm a big Springbok. A big, very big, not a small bok. I'm a big bok. I am here to celebrate the Boks. Sehlopha se ile sa leba parlamenteng fa o le go la balatedi le bego le thiba le ditsebe. Mayor wa Cape Town le yena o tsebja bjalo ka molatedi mogolo wa di-Boks.
Like so many young South African boys, I grew up loving rugby and the Bokke and the Stormers. Go lo bjalo badudi ba ka Cape Town e be ba thabetse go bona yo mongwe wa bona Demin Willemse. I've obviously taken every single moment in, celebrated as I should, and yeah, 6 days in a row is enough for me. I don't have my kid on anymore, so yeah, it's great to be back in Cape Town. Sebapadi Manny Libok o re o ikwa le motlotlo go thopa sebena se le gala mathomo. Thank you very much. Now it was an unreal experience. I enjoyed every bit of it. As a young kid, never thought I would be in such stage. Libok, Eben Esbeth le motlhatlhi Jack Ninaniba ba tlhokotswe difokeng ja phadišano ya rugby yeo e swerego ka Paris ka Sontaga sa beke ya go feta. Yeah, definitely, man. Obviously, coming from my place, you must go up where opportunities are very less, and just thankful for a few people that believed in me and give me opportunities. Just thankful for them. Lesolo le tla tswela pele go sasa ka KwaZulu-Natal. Mola le tla rungwa ka East London ka Sontaga. Pagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya seswai mo go SABC 2 go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.